Nienda kuthocha ingi musiaisi atuminie kilungu kila twatialia cha uiti muthenyani wa umuthi twithitwe kana muthenya no umuthi twethwa twinira ni cia yulua maundu ma postmortem ila yikawa ando ingi ila mavikia na kututia na kitali oselela balawi una bitaba postmortem ya mundu watutia temo wa undo yikawa ila naisu postmortem isu cia mundu kututia atemo cithite cipo kwa wingi muno thini wa Kenya tene cia nyingi muno na muno andu metutia nundu kwa itumi tatu ugacethia mundu ndawa muno no mwe na ni watutia na andu aingi ugacethia mena wasiwasi muno ni kwatutia lakini ithita kamba tu na sino nyingi muno timana ugacethia andu aingi maiwa kumbita ugacethia mateta nitie na pesi ndu ingi muno nino ndethi kuningi ugacethia mundu teta na mundu na muno metete kitheka na avaluka na akwa kana membaini ila makwete kusila na sinu cia itata na mundu avaluka na arutia na isu kitha very simple straightforward mundu ucio ethwa ena thakame yake yambata muno na thakame ya pulika thini wa mutweni kwake na thakame ya bulana na wongo isu tumita stroke kana ruptured cerebral vessels okay ni wizeda mekiba ila ya cerebral pa bongo ni apalika nundu ila mundu wambe oteta kana ila mundu wiwite wo ndakame yake ni ambata na amina kwambata ndakame isu ito aisembete ndini wa mwene kwa kuna asemba muno ikothanga opuluka in the mutwe na chokutumi andu ingi no ka kwita ni kaposima mundu usu anatena chana mundu kana nunangio na munaba lokana na kopyo because ila wethwa na stroke kana wethwa na hemorrhagic stroke wisa kwithia ndakame ni abulana na wongo na ndakame ya bulana na wongo payundu wika that person dies there and then that's one of tuni chokitumikila kipo kwa wingi matukwano kazethia wena high blood pressure na ndwa diagnose wa na ndwa kwa hospital muno nomwe lakini ukithwa na stroke because the blood pressure ye muno chakeli ni heart attacks heart attacks sinaipo kwa wingi lakini ibu sipo kwa wingi muno na andu aingi wisa kwithia muno aume mwana mundu umeusta nda kama hospital nomwe na nda complain na either table na matuku maingi akotanga andu makotaka kwa na ataka either wiyo kana muthena mundu ayacha ni wana therapy aendete pyo na ibalo kaiba na itutia nundu wakinotukita coronary atherosclerosis kana kupingana kwa tumiki patula tunenga ngonda kame nundu gope tumiki patula tumenenga ndakame matuku maingi andu ila methwa na mindo cholesterol ya wale muno ejokti matukwa ni maana muno ukasija cholesterol kile binda muno au mema bicha miaka 25 akama bicha miaka 45 nundu cholesterol ya mundu mukada ambia kwamba tetina ila hormones yake cia thera nundu hormones ya mundu mukani musia atakethwa na cholesterol ya muno lakini au mengi methwa na cholesterol ya muno mambia thukuma muno au mela mambia thukuma amekuda kuwa numba na mendo na makila muthenya nundu cholesterol ningi thitwa ina mani nicho kitima tukwano andu kwithwa na heart attacks kana ile mitagwa kisungu ischemic heart disease sipo kwa wingi muno na andu aingi kuma yukwenda nambe makarutia nundu wa ko kuungama kana heart attack kana ischemic heart attack kana kwithwa na high levels of cholesterol niki nundu matukwano tya mauta maingi na kila kina danger muno ni la mundu ukuya nama ila ndune red meat nama cia mbui nama cia ng'ombe na chokutumi au mengi mutuko matukwano maisa na makosa kila mundu umela na kila muthenya almost every day within 10 years that man will have a problem chokutumi heart attacks kana ischemic heart disease ni very common in Kenya sipo kwa wingi ndino wa Kenya na muno ndino kamba kwitu nundu tendete na masia mbui na masia mbui si high levels of cholesterol na ndo ingi mendero da matumbo akazo high levels of cholesterol na hicho kutumi matukwano the heart attacks muno ndino wa kamba kwitu they are very common nundu tisa na maana tuisa matunda atana matidi unyoke kada either they are both combined so that becomes a real problem first the commonest kendwa kitu mama ndio kwa mituke ni stroke kila kingine heart attack which is quite common na matuku maingi
wiza kwithia muno ila neka mindo nundu wa attack wiza kwithia andu ingi ma families ni makwie suddenly okay there more amayeka postmortem na mayona maana makwika postmortem lakini teka postmortem aume mamudhusu kana andu mamudhusu metho ana high level ya cholesterol ila kwa kizungu mita familial hypercholesterolemia kasi ya musiusu with ana thina wa cholesterol kasi ya na ukizia nundu tia kamba pegla taasya aume matutia nundu lakini is a real disease na nito na correct wa tena ukazia aume maino na thinosu. The third one ila ni ipo kwa wingi ni tawa pulmonary embolism kana tumita blood clot na blood clot isu matukwa ipo kwa wingi tena I don't know what it is kiapenete no disease no kunugueta muno iyalasia sia keli ni sigibite muno na blood clot itwa yumana pako pankele itwa deep venous thrombosis ukasaidia ndakamene ya andamana. In fact last week there is a friend of mine una blood clot na very common na sito asipo kwa wingi muno na muno matukwano andu metho na blood clot mundu no kuitwa anakabwa lakini tena mundu athona blood clot ndabwa wakona blood clot na kukama kwa ngo na kuthana stroke they are the same chuka ibindaje mwe na mundu uzo aitutia within few hours or few minutes. Ku blood clot is very common na muno sipo kwa wingi kwa ume nundu wa also high levels of cholesterol na kuthana maningi kila mwana na kwa aka muno aka metu na pulmonary embolism muno ala matumia the pulmonary the contraceptive pills nundu it causes one of the side effects na the cholesterol na high levels of clotting factors na joke to me nowadays those dates are quite common na matuku maingi utekite postmortem you cannot know na isuni ikuila tumeta sudden unexpected deaths ando ala matutia kwa metuki tutesi na tute expectia na isu ituma andu methwa na kiwetho kingi muno nundu wethe mundu ndawa na mundu ndawa na thina lakini watutia na muno kila kithaki thuku muno ni ethwa mundu ndawa na muno ta andu anu aku kana andu me na miaka mingangi muno ta mtumia ndawa na etwa emusi kusiana ciake yume ilobi ithibu wethe sina thina mwingi muno na mundu la na mundu usu kana inya wa mundu kana etha wa mundu ndawa na ukizithia ni wadutia usethia andu azu meona pekin wekwa na matuku maingi betha pethi na muno betha pethi na muno la mundu na muka mwana pekin waweta yeah tienda tuithi utewa topic muno lakini nine kulio yeah blood clot ni eta we kumana na mundu atinwa. Good, that's a very good question. Ni kwenda kwa unakanda kwa sababu kwa uliku muno muno andu aingi matutia ila mekwa operation kana ila watinwa muno ila watinwa muno nonete kindu kiki na andu ala ma motorbike muno ni wapaloka na ni watulika ku nundu no lazima wikwe isango ila wekewe sango yuyu na kuone kutuliku zaidi pau ku you move na in blood the clot bu kana jikwata ni abu kana mundu ethwane wa operetewa blood yake the clot clot yaniki clot ya nundu ila wa operetewa reaction ya body yenda utuma ndakame zikaendele na kuwa ku iyambe ya ku clot mana ku that process ila wekwe sango na wimumisie na ndakame nukuwa na weke sango na nikusonga winwambia ku na clot na that clot yambia balangele to meta deep venous thrombosis lakini the dhabubu yambata until it go to the legs to the lungs kwa mabui na itu meta pulmonary embolism na pulmonary embolism juma na clot tumeta pandu bangi kuchoma mao jambata onanda kambe kwa kuvinga mabui na pulmonary embolism muno yuma na mundu operated kana mundu na an accident. Yes, that's quite common. Nine kulio ingi yeah kaingine withia mundu atinwa ni waimba yeah atije kalanga vaithea yeah pena connection ya ndakame kwithabu kana no wimbu wa nundu nyini nyama yatino is to meet inflammation. Inflammation ni ila pedha na umesia ila pedha na umesia pedha asidu itatu chambe pandu pa mesia wo
na baitune ba na kweza kwenda kuthi kwenda kusonga ndondela we mumise ku kwenda kuisonga na panini na muno pethwa pe ila tumeta inflammation reaction kweza pe nyingi siendele na hizo siendele kana siposie palapa wau no zindu siendele na hizo kutumiona ila mundu watinwa ne baimba na nengwa dawa baipo na hizo kila mundu wonde atinwa anenga dawa ya chalia nekana reduce nundu ila watinwa pupatinwa pedwa pena wo usunundu wa reaction ya mwi kusolve palapa umea na in that process we a clot can form from there nundu watinwa pe to make it watu nini tuambe yako huwa hizo matuku mengi watinwa ni kusema ni watinwa lakini nene pa uwana ne pambe ya kwia nundu penda kamela yeta tumita imatoma niambia kwa bundeni lakini zina apigwa Paulo lakini pa ndeni niambia kuwa hicho kitumi pambe ya kwimba yes na yui kaingini withi ya mundu atinwa abandu buni baija isuri ndakame itonya kwisa kusonga ila yitha yenzio aye isu isonga abandu ndakamela isonga nilaze mwikipani dhini inside the vessel lakini ilaze Paulo paia ila watu na paia pekala matukwele atatu apaipoka na yidhala ikita kulika dhini wa is called dissolving of the hematoma peke cha hematoma na clot hematoma nila ndakame dhini kuwa dhini wa muscles kana dhini wa tissues lakini clot nila ndakame dhini kuanda kana eno kwatana dhini wa mwikipa na nundu di kwatana dhini wa mwikipa na mwikipa dhiendete mwi wonde kuila yetwa na clot mauni clot isu yambata mpaka mabuini dhibala mauni idhina dhina lakini dhabika mabui yenda ikapinga mwikipola wa mabui wataanda kame na mundu ukizanda na kubeba yes nona masama thela na topic yo mundi ya postmortem ni wetata na amina tikaende ya chumwani chukite na uni ne kulio kwa awauma kanza nundu twende na tukila unene ya witu tu unena yulwa kanza banini kwa tutabia kana mundu wa kanza no nginya etwa ake kwa postmortem right kanza tuika postmortem ato nundu postmortem ne kusisha kila tutese na chokitimi awo aingi makanza we don't do the postmortem and except ilape education kana andomena makulu maingi lakini during kana in my practice na neither ni pathology over 30 years during kana ngeka postmortem wa cancer ato nundu mundu tese awete cancer tika postmortem nundu ndo atese uthina wiba postmortem tusiacha kila tutese ni mubea museisala withandenda kubikia tonya kubikia ata kwa leo ngenda kumbikia kwa masito nitawa Dr. Geoffrey Mutuma ni Zambezi Hospital na namba ya simu ni 0722801299 noti mwanza ile na noti imwe ile kenda isuni ya Safaricom na kwenda ni kuliche in the WhatsApp ni kwenda kukulicha na ile ya Airtel ni 0734801299 0 mwanza itatu ina na 0 imwe ile kenda no sea ni asante nundu akwithiwa na tunaende musesia nundu tuinamini ya kilungu kitu cha umundi ulo postmortem nicho tukaendea nacho chumwani chukite nyeni twa Faith Mackenzie wa Mutunga kwa OU Tiwanesa.